бу зәңгәр шул теге безгә кушылган кеше шулмы? Да, шул. Аның белән берничә тапкыр уйнаган икән без дигәндәй. Ул тик бер тапкыр уйнаганда, видимо, ошагандыр. Соңыннан миңа дусларга кушылды да. Шуңа мин уйнаганда кушылып ала. О, борын жил таптым, 3-нче уровень. Хәммәт үзәк 3-нче уровень. Менә бу наворотныйда бер өйдә мин ну, ишеткән идем, кемдер ата икән. Килдем шул өй янына. Эзлим, кеше юк. Өй эченә керәм. Һәм ул ата. Ә кая ул? Аңлашылмый, ул кайдыр җир астында. Ул ниндидер бот аткан ахыры. Ниндидер баганный ботмы, белмим, нәрсә булдыдыр ул. Бер яхшы винтовка тапсам. Так, һәм бренди. Шлем. Хотя бы 2-нче уровень. Там 1-нче уровень. Синең нинди удачи. Нинди удачи. Ну ниндиләр таптың. Пока МК хотя бы таптым. Снайперка белән, марсманский белән пока не ведет. А менә таптым уже. СКС, мин оружие үземә наоборот төзедем уже. Мин таптым не, СКС, SLR. Нормально. Калашниковны нигә алыштырам әле? М 416 хам. М16. М16? Да. Ничего себе, вообще. Просто патроннары. Чтобы теге никого бүлмәскә снайперский винтовканы кабыдан. О, велосипедны алырган икән. Шунда кеше сикереп менә алмый инде. Вот не урыннан не аламый ул. Теге. М16 урынына алам векторны. Вот этот выбор уважаю. ПП улыбе, да. Ближний куйда. Сен патроннар келепме? 760 ничә. Yok. Үземдә излишне күп. Миндә 313 штук. Почти 200. Винтовка белән ишарым икән белән. Еликәләгә барып АКМны алырган икән. Автомат Калашниковны. Мен М416 таптым, кирәк булса. Шул теге МК. Имя бар белән. Ул МКны, М16-ны, лучше вектор белән йөрмә. Так-то у меня ошо аның убойная силасы көчле. Просто аның отдачасы вообще жесткий икән. 416 мы? Юк, векторныкы. Әллә куй алып китә өскә. Наны тотаблар кирәк. Модульлар куярга кирәк. Модульлар. Да өскә. Әгәр сиңа ошамый икән, ни бер яктан ике якка җиргәне, горизонталь тур куярга кирәк. Әгәр ул слишком өскә киткәне, то вертикальный рукоятка. Да өскә төштем, мин бәләгә тапмам, тәктем ала вакыт атам итте. Монда бармысы белән өскә. Уже урын калмаган. Рюкзакта 300 патрон, конечно. Ладно. Вертикальный рукоятка. Да. Миномет крафтовать. Мен прицелы юк. Модульлар буенча без проблемалар әле. Менде берлинде модульда не юк дигәндәй. Так, вот Скар ошой миңа автомат. Мен уже кулда нене алдан векторны алдым. Вот кеше монда шунда инвалид. Мен үскәмәлгә сикерәм. Монда гиталарда ул сикергәчтән теге тотын алса бит сикереп менә үскә. Монда настройкига кереп, привязка клавишка кереп, аннан
Наши ребята уланда паркур нәсәме, короче, шулай бірні, әміне только прыгнуть, только забраться. Аларны лучше разделять тригадилер. Мощный папкерлар. Бар ғой, конечно. Мен просто О. саңладым неше бұл секіре. Механикасы. Кыскасы мен өзümнің эсларына неге алыштырдым. М24. Нормально. Прицел никому не попадался. Нет. Нет, сами ищем. Я видел 2х. Нужен хотя бы 4. Мен четверка көргеннен емес қойдыр. По-моему. Мына, кстати, сұраған еді кім? Яшы ма, жаңдар ма? Білмейсің? Ол, наверное, не болғандар. Теге Грейс болғандар. Тоғышаны қына шоған. Біз оны келіп жете уже. Біз нәске де барабыз. Датчада. Ана, бұда тоже машина. Аның неде машина? Білмей, шонда не дегенде теге. Седан. Тоже датчадар енді. Все. Хоть 3 аптечка, бір более утоляющий, идет энергетик. Бір коктейль молотова, бір светошумовая. Біз некотор багиға көштік. Хам горный велосипед. Керек мен айым? Все, машина бар шықсын. Молде танк шегі шекілді ортта қолсам. Атыя күнгі шекілді. Сен орын жете маңа? Менің 3-ші бұсақ біті. Вот мен, конечно, неге векторға барлығы 90 патрон ғана. Ана 9 миллиметр керек біті. Оның бірінші шлем әлі? Кімнің? Грейсның. Білмеймін. ГН 2345-ның. Шо, Я қойын көрді. Грейсның тоже бірінші шлем. Мен прицел білен қарам. Аллай. Оннан бәрлі білем. Бинтлар да жоқ. Это біз типа тоқтайбыз? Блю. Қорқмас. Білді? Ну, Сен не андай. Бәләкәй киборг. Ник бәләкәй. Ну, простые. Мұнда 83 9 мм бар. О, рахмат. Бәләкәй неге көрі айтам теге. Просто яшыңа көрі. Ондан. Анда Жоғалды. Ана машина келе. Машина. Да, УАЗик дауышын шыл. Кабы өзбездікіні апнасқа мен тегісінде. Бітсінде ойнағанда неткенер, ғаран еткенер біздікі. Теге шуышы бара. Неттегенде тұттым да. Мен тегені жалғаш атып тілдім. Бұл яққа... Шол яққа жүгірдім. Ой-ой-ой. Вектор мұның. Да, вектор мощный, конечно. Сен өлдің, что ли? Эй, көккәйе. Оңа жетті. 1 секунд даже әзірек. Мен көп аттым. Ол просто векторынан нашын алды да. 1-2 удар ясады да өлтірді. Скей. Ана күтәсің мө или шығараған мө? Мен күтәм. Мен шлемні ал, или ол ватық мы? Бұл мен. Бұл сен төліш. Мен қорай. Перезарядиться надо. О, аптечка хотя бы 6 штук. Ну, лечись, не шиб лечиться этими.
Ишке белән кулланырга ярамый бугай. Электр машинада. Ярый. Булмаса болеутоляющий. Белән. Мен... Ишке белән булмый. Тик белән була. А, бинт белән була. Әйе. Эй, күкәй. Туан капкансың ягында. Ну, менин велосипед бар. Синде не прицел X только найди монда тоже. Әйе. Коллиматор бар иде әле. Ой-ой-ой. Каян атту? Теге яктан бот. Агач астында. Оң якта ике агач. Я күрдем. Өлдең ха. Үләсең инде. Арткарак бар. Каял? Bilmeyim. Ey, kayaktan kara. Каял, gitti şey. Өлдө. Yok, Өтірдің. просто тегisi отты şu an kuraydım kayal bir. O, bint. Коллиматор жоқ ема. Дай, bilmem. Что, benim patron что ли bitken? Ё-моё, bu vektor, bu вообще не тейкен патронlarına. Әйе, скорострельный. Аккура теге мені тез өтірді. Yaklaşıyor. Өлді. Ey, rahmat taşlap gitti. Эй, пішен янда. Atlamanda üskümlü. Анда күш тұрар. Шунда. Тут на башне, по-моему, один сидит. Можно келе. Патронларың. Микроға. Ne şekilde olmuyor. Şimdi ben anlamadım onu. Астара бұл. Benim de dağım buraya balık koyalım. Bunda işteye koyalım. Tek benim Бұда қырай. Шағалі күндір отақ. Байныр. Орттан ақыры. Один тут, на вышке. Біздегі айтып қара. Орттан атала. сзади еще стреляют. Удалили мою. Yok. Görmeyeyim. Он қарағым. Оң жақтан бар. Гранату туда киньте. У меня нет. Блин, зачем ты туда Ол полез? ескі этажда. Ескі этажда. Эй, кукей! Извиняюсь, не попал. Самый важный уақытта. Пошли к машине, они сейчас сами выбегут. Аға, шыға.
Бляха. А, влетел мне ляну. Кукей. Короче, я победил всех семерых. Молодец, молодец. Да. Если Еще топ-1 подряд.